Legendarni fudbaler i trener, Siniša Mihajlović nije uspeo da pobedi u najvažnijoj životnoj bici. Nakon što mu se zdravstveno stanje naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, on je danas preminuo okružen porodicom, prenose italijanski mediji. Tragične vesti potvrđene su od strane medija i drugih izvora. Mihajlović se dosta dugo od 2019. godine borio sa leukemijom, uspevao je da je pobedi i da se vrati kraj out linije, ali se ona nažalost ponovo vratila i zadala jak bolan udarac. Poruke podrške u njegovom ozdravljenju stizale su sa različitih strana, od njegovih bivših klubova, saigrača, članova porodice. Na veliku tugu i žalost, Siniša nije izdržao. Napustio nas je čovek koji je dominirao na čizmi skoro punih 15 godina. Posle početka karijere u Borovu, vrlo brzo je prešao u Vojvodinu za koju je postigao 19 golova na 73 utakmice. Usledio je transfer u Zvezdu, odakle su ga dobre igre preselile u Romu za koju je nastupao od 1992. do 1994. godine. Potom je 4 godine boravio u Sampdoriji, a još 6 u Laciju za koji je upisao 126 nastupa uz 20 golova. Igračku karijeru je završio u Interu 2006. godine. Odmah je nastavio da radi u istom klubu kao pomoćnik trenera, a prvi angažman je nakon toga imao u Bolonji, gde se zadržao jednu sezonu. Između ostalog vodio je Kataniju, Fiorentinu, nacionalni tim Srbije, Sampdoriju, Milan, Torino, Sporting, a od 2019. godine je sve do ove ponovo bio u Bolonji. Datum i mesto sahrane Siniše Mihajlovića biće naknadno saopšteni.